Aizawl East District Penet Program Clear to te chibai ule UPC General Conference voice som nga pariat na chu April ni somni pathum achang ni somni paruk chung hianin LPS Arena Falkland muna nei anidona tichuanin heituna hianin inkhom pui kan nei na hmun tura kan omme ka tichuan hmun ma te hi azau tha ema gallery lama hianin seat Zariat Borvel oma tichuanin anhnuai nena chu chuanin vai mi sang ni Borvel leng tura beisei ani tuna kan huang hianin kan hnung lama te stage te ala in choprup maya tichuanin natlang ko hlei the ala ni lova natlang hi April ni som ni thochan ni achang hianin natlang nei the ani dona tichuanin Aizawl khupui hmun shanga PYD member te le kausha member te helai hmuna natlang nge theiturin kan han in som ngal buk ani kaning khompuina hmun tur LPS Arena Falkland hmun shelo te tan kong shanga kal theidana oma warbeng lama ron kal te tan chuanin Kimi Falkland Pushpak School thanga chang khianin ron lu thak tur ani a tin Aizawl khopui lama changa ron kal te tan chuanin chuam pui ron pelin Falkland Pushpak School bul achang thawa ron tan thak tur ani a tin Chite Road lama changa ron kal tan Chite Field chaka chang khanin ron lu le tur ani ang
le masain tlangtin le multina United Pentecostal Church North East India ko ran hote lali so mingin chibai kabu ka cheu kan hriat angin General Conference voice som ngale pariat na chu kan malok April ni som ni le pathum atanga ni som ni le panga sang ni som ni le parukhian nei tur ani in keni Aizawl is district 10 he khom pui hi kan thleng dona chumi atana in buat sai na chu kalpui mek ani in he khom puya hian tlangtin le multina unaw zong te tam theyang ber local turin lalpa isu mingin chibai kabuk chewin ka som ngal chewani he conference atana hian in puat chana thui tak kalpui to ni in conference pula committee masaber hi me ni som ni le pakhat sang ni som ni le panga khan nei ani a hemitum hian organizing committee turte po ruat ngal an ni a tichon organizing committee hi ruat fel ni vele weng mazat meeting te nei to in ruaman na thui tak kalpui ani a tin kan conference si alo hlo tlin theina turatana committee sang te indin ani a chunga chuan reception committee te ushering and seat arrangement committee te information publicity decoration and sanitation te medical lamte tin light and sound te traffic and security te musician kan khuang pu la roi tu turte le refreshment te chuting chuan committee sang te din an ni a kan reception lampo hian thui tak kalpui to in tuna hian district sang te pastor te local zat turte executive member local tur zong te phone callin tuna hian kan pastor local tur zong te po in an ron thlen ma in an thlen in turte an lo hriat vek theina turin tuna hian ruaman na kalpui ani a tin chuting bokin bial sang le district sang te po in an thlen na tur mun helai Aizawl is district chunga an thlen na tur bial le an thlen in turte en hriat theina turatana tuna hian ruaman na theito pin kalpui mek ani a tuna tanga hun rei lo te a hian information publicity ten ron ti chuakin chungte chu keimani district le in atangin khompui kal tura kan chu mate po in kan dongin kan lo mu thei tura kan be sei ani tin ushering and seat arrangement te po in nasataka in ruamanin asar te po training te nei to in chuti ang chuan ruaman na kalpui ani a tuna hian an thei ang tokin in ruaman na kalpuya an la kalpui mek zel boka information publicity lamten website te siamin tuna hian an website te po mi puitena kan man thei tur le kan sor tangkai thei turin ruaman na an ron siama tuna tanga rei lo te a hian chunga te po chuan information te engkim kan dongin chunga te chu kan in share ton thei tura kan ngaya ni po in thei to pin an buai pui me kani decoration and sanitation lamte po in amun ma lamte en fel to in chuting chun ruaman na thui takan kalpuya an ni po in a decorate dan turte photo booth han siam na turte le song lai mun ma fel fai tak le moi nai taka min ruaman sak turin an ruaman meka tin sanitation lampo in theito pin tuna tangin ruaman na nei sa in solaya fel fai zoka amun mate kan en call theina turin ruaman nan la a kan medical lamte po in kan doctor tele nurse sote engomozat te in khomin chuan ruaman nan siama duty detailment te po tuna pe fel vek ni in man rua le dam doi te po tuna hinan lam khom meka ani po anin pe fel thokat to a light and sound lamte po in sound lamte befel to in tuna hian amun ma lama tran an la chho meka tin solai kanin khom puina tur mun te po athim lutuk lo na turatana light te po athei ang to ka ti eng thei turin ruaman na an kalpui meka traffic and security lamte po in motor kan park dan turte kan lu le kan chu dan turte fel fai takin ruaman na min nei saka
motor himdam zo ka solaya transportation te kan ti a fel fai zo kan ti theina nan ni po in tu nu na hian in pu chana thui tak an kal pui to a ten musician lamte po in kan khuang man turte kan keyboard man turte po pe fel to in khuang vuak fung turte nen lam ruam man na siamin atharin thatakin ruam man na an siama tuna hian an ni po detailment te pe fel to in khom puin ngap meka refreshment lam te rorel ni tele pathian nia refreshment tur te po in pe felin in ruam man na thui tak an kal pui to a ahuna chechat thei turin an ruam man to ani ti kha kanin buat sai na kan soitel du a tin kan conference nei na tur muna hi LPS Arena Falkland muna nei tur ani a ti chuan apan na ko nga hi zema bok lama tanga kal chuan zema bok supply pe nga tanga kalin Falkland avapo phei theya ten khi la ya zema bok le thum pui in ri na la ya khian Falkland pe nga boka chuta tanga kal chuan Falkland lama tlan thlakin Falkland peng tir thui vak lawa te khuan ding lama apeng thale a chulaya chuan thui vak lo zu tlan thlakin veilam panga LPS Arena alo oma chulai chu LPS Arena kan khom puina tur chu ani a zema bok lama tanga kalte tan tin bong kon chal tlang le dur tlang lamte bong kon lam panga tanga kalte tana chulai Falkland le Falkland peng thum pui le zema bok in rina lai peng atanga lu thlak chuana kal thei boka tin Aizol veng Bethlehem am veng tele mual pui lama tangte ITI mun lama tangte college veng lama tanga kalte tana college veng atangin mual Walbeng Road apo theya am veng te atangin chite lama apo thei boka tin mual pui atangin main road a Walbeng Road a tlanin chuting chuan ti chuan chumi atanga tlanin LPS Arena an po chho thei bok ani kalaya kha kan kong kaldan tur nita shela ti chuan motor parking ro hi Arena muna kan len vek don lo awangin Arena muna hian LPS Arena chunga hian district official te general official te baka chuan duty detailment ho te chau tlan lu turani anga chung ho te tana chuan parking a chunga roman sak an ni anga abak zong mi pui nol pui te ero chuan LPS Arena Walbeng lam wal pui lama tanga tlan chawin LPS Arena han tlan pel chau shet veilam panga khian YRC Youth Recreation Center KTP te mun a oma chulai mun chu parking atana in biak felto le indoor felto ani a chulai muna chuan kan lir theite da turani a tin zema bok bong kon lam durtlang lamte tangaron tlan thla a zema Falkland lama tangaron chuk thla te tana chuan LPS Arena kan thlen ma devin chulai chu kan ding lampanga alo omanga ta chuan tlan lu in lir theida turani ti kha kanin hriat tir ni setin motor lian lo keng bus te tana po chulaya chuan parking vai nom thei vekani ti kha kanin hriat tir ni sela ten kan khom pui chung hian kan ril tram lutuk lo nana refreshment mai pi lama canteen ruaman turani a canteen a eile in alam thei donani tin rorel na hi department rorel hi nisom ni le pali April a zirtop nia nei tur ani a dar som le achan ve atan turani in General Missions Department hian LPS Arena muna pandal muna ro an relanga chutiangin General Sunday School Department ten zema bok veng pui biak ina ro an relanga General LED te hi ruaman nam hasa chuan thum pui biak ina ti in ruaman na kanan siama amairo chu YRC te kan man thei ta ka wangin YRC hola parking nabula chuan rorel na muntur feltak a oma chulai muna chuan LED ten ro an rel don ni tin ko ran pui hi inrin ni
dar som le achan vea rorel tur ani anga LPS arena huna pandala rorel tur ani hroi tu than hi inrin ni jingkara dar saria mual pui ko ran biak ina nei turani ti kha mi puite hriata tana kanan soi du'a he kan khom pui hi alo hlio tlin theina turatana tlang tin mual tinami ko ran unaw zong te atam theiang berlo kala he hun hi hlimle lom takalalpa kan faka kan choi moi theina na tharaulam in buat sai na tenen lai mun pan khom turin lali so mingin kan som chewin in mel longhu kan be sei ani ti kha he media kaltlang hian somna kan ron siam ani namun hi Youth Recreation Center YRC Foglen ani a helai mun hi inkhom pui kan thlen na tur LPS Arena chakloka a oma ti chuanin helai mun a hianin kotzol zang taga oma parking na mun rem chang taga ni a traffic and security lam chuanin parking mumal takin an han ra mana ti chuanin LPS Arena a khwanin e garage zang taga oma khulai mun a khwanin official tele two wheeler te park na mun tura an ra man ani a ti chuanin helai YRC kot mun zau tak mai a hianin palai local te ma ni mi mal motor le two wheeler local te ho tana parking an siam ani a helai mun hi ti chuanin azoi to angkhanin azau emema helai a hianin kan lir theite a him dona a chanchu security lam hi an strong emema dudua tei hoya inkhom laya hodu emo ti angtan khanin aremchi alo mai theya kan lir theite a himnan zoka security tena ma anlakna ani ti kha kan shedon bok nia helai mun a hianin general LED te chuanin April ni somni pali zirtom ni hianin rorel na an nei dona hei amun hi azau cha emema seat zali chuang oma tin gallery zau tak omboka helai mun a hianin LED ten rorel an nei don ani Tuna kabula chu hi tual upala lom zwala parte General Conference Receptionist Subcommittee Secretary ani a tichonin hei boina hianin mi khwal khendan an rahman dan tu te kan han zo dona hei in lo in buat sei na sa to in kan ringa chu ta chuanin engtin nge mi khwali in khen mi khwal hi khendan tura in rahman dan te counter te in siam mem ti te kha chip chiar dewin min han soi sang don mi ale ai tuna hian advance counter kan ti hi pathum kan nei do na sung ta chu Trinity Hospital pia son lunglei lamatang ron kal tur ta chun Trinity Hospital ron thlen ma tong trai na son advance counter kan lo siama ti chuan panina chuan zembok tong trai na son kan lo siam le bonganga pathum na hian durtlang leitana hian kan lo siam le do na chu advance counter ni don ani chu ta tang chuan an thlenna tur biala khan counter kan lo siam le anga chuan an pan khom mai anga chunga chuan counter number 1 a hi Bethlehem bial te ani dona chu anni hian lunglei district an thleng anga anni hian counter hi Siluya an lo siam don ani ti chuan panina Chimtuipui district hi Bazar bial in an lo thleng ve le anga ta chuan anni hian counter pani an lo siam anga chu district headquarters office a hian pakhat ani dona Ramhlun South a hian chu ba ka chuan chitele ya khuan am benga khuan an lo siam bok anga chu counter pani na ani bok anga I chuan pathumna hian Longtlai district te Tripura ti te Imphal district le Barak district le Churachandpur district te ka hoka anon kal huna han Zembok North bial ani dona anni hian Texistan pi loka son akong kual zau deula hian counter an lo siam bok anga chu ani dona ti chuan Zembok bial hian Zembok ka bazar set omna son counter an lo siam anga North Mizoram district ti te Chandel district te Southeast Nagaland te hote ti han an lo thleng don bok ani ti chuan counter number 5 a hian general office kot kanan tia chu Molpui bial tele Upper Republic bial 10 an lo thleng anga anni hian Aizawl East district le
executive board member te ka ho kha an lo thleng don boka rin electoral board member ho te po khalai khan mol pui lam ten an lo thleng don bok ani i chon counter number 6 a hian thuam pui biak in kota anianga thuam pui bial te hian mission field lampang an lo thleng ve thunga Sikkim North Bengal Upper Assam ti te East Arunachal te Assam field le Dipu field te kha an lo thleng bok dona ti chuan Falkland veng hian LPS Arena building a huan an ni hian mi kual an lo muak ve le thunga chunga thleng tur te chu Arunachal Dimapur ti te Odisha Bhutan Andaman and Nicobar Island ti te Bihar te Delhi le Kolkata te an lo thleng don bok ani kha kanin buat sa inan le counter kan lo siam dan te nia mi ko local tu song song te counter lama har sana om lo na turtan phone number te po kanan da ti chuan thlen in tur number te po athai ang chen chena kanan da chuak veka kang kha thlen in nei sat tan po alo phone lok thei tur te po ngai la ka tiang tur khan ro man na kan siam ani tlang tina ule naudu takte United Pentecostal Church of Northeast India General Conference voice som ngale pariat na tun April ni som ni le pathum ni ru manghian LPS Arena Zembok Falkland muna son nei turania heta hianin Northeast India pumhua pin district som le patni te kan member dom tak te he conference mang tur hian kan som chewa tun trum conference voi som ngale pariat na hi Aizolis district 10 kan thlen ve kum alonia nasa takin kanin buas saya he hemi thlen na turatan hianin subcommittee peng frang te kan hen ruam mana tin kan thlen na tur so LPS Arena ania Mizoram a chon kan hall nei a chon kan hall nei zau ber dot tu ani hial ome sulaya chon thlen tumin kanin ruam man ania chuan parking a te po hian hei education center kan unaw sinot lampang te sulai mun kot zol te so general parking atan te kan siam dona tin official te parking tur chuan khulai arena kot vela khon ruam han an bon bokani chu tiang chuanin Aizolis district 10 he conference voice somale pariat na hi lo thleng turin kanin buat sai na sa chu wang chon tlang tina ule naw te Pentecost ko ran kher lo po he kan conference min man puya minon chim saka tharau lam mal som na dong turin voini a hian kan han som tak zet chewni he conference hi kan ngai hluwa chu wang chuan kum khata kan conference Northeast India ina kan nei la berani awangin he conference a hianin member zong tekim taka local turin kan han som chewani soita kang khan subcommittee pen frang te tun huna hian kanin ruam man na po chak takin kan kalpui mek zela chuwan chuan he conference changtlung takle lo takamang turin waini hian keini Aizolis district te chuan kan loin ruam manani chuwan chuanin conference ron mang feka tharau lamal somna donga he hun ron mang tur hian lalpa Yesu Christam hingin Aizolis district ayo in ka han som tak mek chawni le klo me le tlang tin le mual tina lalpa Yesu Christam ming ka trom pui te masaberin lali su mingin sibai ka bu ka cheu April ni som ni le pathum atanga ni som ni le paruk kumsang ni le som ni paruk hian Aizol Falkland venga LPS Arena a chuan United Pentecostal Church of Northeast India General Conference voice som ngale pariat na man ani dona huna hianin India marchaka ko ran mi
tel du piang te tel turin kan som tin abik takin license holder te chu kal ngei turin kan in ngen bok tin ko ran pui general conference rual hianin general mission department conference te general sunday school department conference te le general ladies auxiliary department conference rorel in khom te aom tel ve ngal do na PYD ero chu kumin kum top then zola ran pain khom pui an nei don thunga tiang chuanin ko ran pui ba ga department lian pathum te in khom pui ni tel don boka tlang tin le mual tina pathian ko ran ho te he huna hian lo tel vek turin le trong trai na ma ni mun trewa pathian tran pui na lo dil turin kan in nge ni kan in soma he khom pui hianin ro rel poi mo tak tak te rel ani do na tin tharau lam bo ruak te po lim le lom thar tam tak char turin buat seila kan thu pui tur kha thu puan bung som ni le pani chang som pani thu lali so krisa lo kal le na ti ni do na kan rong bol tu thatak tak ten rong an bolanga pathian thu ngai nom takin an soyanga kan general PYD khoerte lungle district khoerte North Mizoram PYD khoerte le Aizawl East district PYD khoerte zairong bol tur ani don boka thanem ngai takalo kal vek turin lalpai so mingin kan som cheu ni